Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. National Highway Demand Committee, Southwest Khasi Hills District, hapok jingelam, jongba Ken Pham V Kharlingdo, kum chairman, klapen pau jing skalongo ke bakrau, halor ke jingbom jubab, baskap menti jong sambut menteri rongba ke jala bapet ya ketanat PWD ba Preston Tensong, watla kani ke kenhun kalalit ban bu appointment, ban yakendu ya ula, Arsin Arwat, ban yakren, bat ya mir jengmut halor ke jing angnut jeng ipat ba ke district, mental adaki postnem, ban yo ik surok ba National Highway nadu Lat Moreng Makorwat Shadu Ranikor kumta kani ke komiti kala shimya karai ban lejbu appointment yang saisin ban lada umpatiaw kani ke sin bamenta kinha ban shimno dakawe pat ke sinjam kani ka meeting ka ba nakaleng ke jungi kumka ka National Highway Demand Committee juga Southwest Khasi Hills District hadin ba nakaleng jungi niladon ni ka meeting ke bakhadu ka arpnyo tarik jung September arsan hakabang nilai nakabenta ba berpersengau ya kini ka demand ke jungi halor ka National Highway ka ba penyeso ya ka Shillong ya ka Nobak Shillong ya ka Makurwat hadu sa Pokapra juga Ranikor nilai rai banginia bu ya ka appointment berpersengau ya kini hakmat jung Deputy Chief Minister Preston Tensong beri in charge ya KPWD. Te kidon arteli ki appointment ki bangila kerpat ke appointment ke Banikong ya kade ka New Tarik jung Oktober mentau Senin bat kawai kade ka Arso Tarik jung Oktober mentau Senin. Kani ki appointment ke bangila kerpat bani appointment bani Deputy Chief Minister kembali tang nak beta bangi nakaleng ke jungi nila kerpat nila paru executive syaki meli jungi ka Makurat batu Karnikor na kabanta banya budilem na kabanta banyo ya ka appointment baru in charge ka PWD jong ka Sarkar Meghalaya tihere hadu menta nakaleng jungi ngidap da kejing Sukya nomor ba warlang nila persyang banyo ya kata ka appointment la asin bat ndi tang kataru nilai persyang ru ban budin na po office jung personal OPA personal assistant jung Deputy Minister ni hadu mentangi padio hadu mentai kata appointment dina kali jungi menta kasni la sim biang sakawai karai na kabanta basasin nilai ban persingeu biang ngin pelipan biang ya ka appointment bat Deputy Chief Minister beri in charge ya ka PWD na kabata bang inyo berpersengeu ya kita kejungan kam jungi kamta me ya kane ka jing kerpat jungi ya jika demand ke jungi halor ka National Highway hanya po na kabari berpenyeso na du Lan Moreng Moplang Weloi Lan Siang Makurat nata Berantong nongna siapo dirang dina kali jungi sestin ngin sale kini kita hanu tayo banwan but lada ngimyo ya ka appointment session ni haban sim sakawai ka de kemi kisenjam na kementawan persengeu man pen hadu bangidayo ya kan dikejitmu jong ke komiti ke jungi beri berka surok ka beri berka taka intermediate na kalian ke jungi ke komiti nadu basdang rekat bat kino yalam diksem halang rekat bat kino yalam jungki ramashnong rekat bat ki stakeholder jungka Southwest Khasi Hills ngasan ngilakar syaikiran ba nakalian jungi ni persyai kanu development lara kadai kata intermediate lani kanu hari kai kijitmu jungi kalong ba ni nakalian juga komiti nyakan bejaka National Highway kata kadiki hari lomba nakalian ke jungi kemudian ni persengeu kini nomor ba ka National Highway kadai kaladon kastitos nadu usne marajakan yo ngakan ba umbri tang usne marajakan yo syai kataru nakalian juki no yalam barim baktu kapor kila bodin nadu na podeli hadu bakin dapo hadu bagi dayo kastitos nadu usne marajakan yo tingi ba kiwi kibadon akaju kastitos nadu usne marajakan yo hadu muta kila ada pentrei kila yat ya kita kisturok hari hadu muta nakalian juki ka Makurat nadu katu kapor hadu muta kabare berpenyeso ia ka state capital pada kan state capital hadu mutangi padiui
ya kan ika Southwest ke jungi berkeba phala kalong ba ngaku aban simension ya pikin dia kalong ba keba phala nang khatpra sha nuhalam hadu sa sekolah terter sedu sa po bagmara kana sina hiwi kala dia nang ni parikam dia dikata ka ke wana kaleng ke jungi ke ba nilo agrif bernilong ni sukia kata-kata dina kaleng jungi hak bari berkata ka intermediate ni bro kanu gicing persya ni welcome back ka intermediate ni kanu ke development ke ba wana ke bertaban pentrain na bertaban ban bahai ka suro ke jungi ni preso ba hari kabaran kong kalong ka ke bang ya seng na kemata ka ni ka ya ka ni ka komiti ke jungi ka dei na kemata ka national highway nak takarau nak kaleng jungi ni khot ye ki ramba shino ni khot ki sing halang bar ni khot ki ramba na pokara bathan jungi na poka district ke jungi ka dei na kemata ba ni ke jitu ke jungi kalong ba ni kwa ya ka national highway kumbakala do na kuju kamdei pandu betul ke jitu ke jungi nagleng jungi kum ka komiti bat ki pai ba rong itip ba kum kene ka consultancy kala ada submit ya kene ka pre-feasibility report hak bede bat kene ka jingla ini DPR te kasonia ini ban dawa ban perkenal biah hajisha ada ka company kala ada le ya kata ka feasibility te kamdan jing ya ka sarkar bahkan syubuk ada ka Delhi ro ka persengian no kamdan jing ya ka sarkar jalap kan budin ya kane bat ngangit scam ba kinum sim da kumwei na leng ka sarkar jala ni ngiron ka hok ban dawa bat ke sulong tangman budin ya tu naman musya kala ada awat ya ka tender na mentaban le ya ka consultancy ya kane ka mau plang khat pran di ni kami lenti bakin simkia no kani batang nam tai appointment ban numai ngaso kalong bi na menta ka sarkar mendai tang na menta ka appointment ri la dei ban leru bud ya kane ka surat ka ba long sisya ka kadai ka kalong ka surat ka ba long kongsan ba kam tamba kani ka connect sha border te wat na menta ki kam jong ka security jong ka ri ru la sha la singi la da kadon ru ngangi scam kin hab use ya kani ka surat ka ba kandai ka national highway te kumala pun kumaru chairman bang ngimdon jing persya ya kata ka intermediate ya trai mapi ya le mapi ya kata ngimdon jing persya andrei ka national highway kamdai ban satput kadai ban trai kam